Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός I zato smo mi danas ovdje, kažem, radosni zbog toga što učestvujemo i neka je blagosloveno vaše sabranje ovdje danas. Neka ste vi blagosloveni, neka je blagosloven, ne samo vi blagosloveni vi koji ste ovdje, nego je blagosloveno svaki čovjek, svaki dom ovoga kraja koji pripada ovome novome svetome hramu. Neka je blagosloven i dolazak našeg vladike kanadskog Georgija, koji danas sa nama ovdje također služi svetu liturgiju i što je sa nama da onoj evanđelskoj gde su 2 ili 3 u ime moje, tu sam i ja, kaže Gospod. I danas je Gospod sa nama, braći i sestre.